Predavanje se zove Poezija i shopping i bit će o poeziji i shoppingu. Ovogodišnju sezonu predavanja otvorio je Nenad Veličković temom poezije i shopping. Što se sve može kupiti, što se to može imati, a što svom biću zapravo pripojiti, bila su pitanja koje su pokrenute na ovom času. Što se ja često nalazim u ne baš ovakvoj haljini, ali ovakvoj. Otprilike sam imao prezentaciju koje sam se držao, čini mi se da je ona bila jasna, jer bila jasna, mogli ste da pratite sve, imali ste vremena da pročitate, da razmislite o tome i ja se jedino nadam da ćete razmišljati o tome i nakon što je čas završen, barem malo. Drugo predavanje održala je Mira Otašević, uvodom u rad i delo ruskog teoretičara anarhizma i aktiviste Petra Kropotkina. Predstavljene ideje podstakle su učenike da započnu debatu o njihovim pogledima na stanje društva generalno. Kropotkinove ideje samoorganizovanja i solidarnosti. Dakle, to što je Đinđića privuklo i mnoge, naravno, ne samo njega, u ovom slučaju od njegove knjizi reč, je bila ideja samoorganizovanja i solidarnosti, navodeći i njegovu udarnu tezu. Vlast kvari čak i najbolje ljude. Eto zašto mrzimo svaku vlast čoveka nad čovekom i trudimo se svim silama da je stanemo na kraj. Eto zašto se borimo za nehijerarhijski poredak. Što se tiče, Veličković je uspio da zapravo pokaže kakav odnos postoji između poezije i shoppinga i to je zaista izveo na jedan nesvakidašan i zanimljiv način, što je ovaj aplauz na kraju to i potvrdio svima nama. Treći predavač za danas bio je Siniša Labrović, koji je predstavio osnove umetničkog performansa koristeći svoj rad, svoje projekte kao primjer. Razlozi, način nastanka, tok, reakcije i odgovori publike na ovom času su predstavljeni kroz mnogobrojne anegdote i iskustva. Predavanje mi je, sad malo je teško govoriti o svom predavanju, ali recimo reakcije publike i pažnja i neko prijateljstvo s kojim sam dočekan, znači utisci su mi sjajni, jako sam zahvalan prvo da se uopće ovdje nalazim na ovom festivalu na pola puta, a i onda znači i publika koja je ne često, dakle ovako brojna i ne često ovako mlada i ne često znači ovako zainteresirana mi također čini čast, tako da sve skupa jako pozitivno.